Croissant. Plan Bobby Hawk 2. Baby. 22.10. Bois, mae'n Hydref yn barod. Nes I Gaerffili heddi I gael brecwast, gweld fy wyr yn syllu nôl arno fi ac yn meddwl beth ar wyneb y ddaear yw hwnna. Ond gawson ni amser hyfryd. Prynais I Chicago am 2 bunt yn chwarae yn fyw. A brynais I frecwast I fy mab hynaf tra roedd fy wyr yn cysgu'n braf yn y gastric bistro neu gastro bistro. Mae Newcastle yn curo Fulham a mae dyn wedi dweud wrtho fi bod Duw yn fy mhrofi wrth wynebu treial. Ond fel mae air yn cael ei greu, ei buro yn y tân, mae yn batgoffa I bod gen I ffydd sydd yn etifeddu bywyd tragwyddol. A mae mab Duw, Crist, yw y trysor yna. So mae Duw yn gofalu amdano fi trwy'r ffydd. Ond y ffydd yw Crist. So mae hwnna'n dda. So cyngor yw a'r anogaeth yw iddo fo barhau heb ildio. Cefais I fy herio hefyd I gadw gorchmynion Duw yn y bore. A mae'r cynhesrwydd y neges yna yn anogaeth yn hytrach na bach. Oherwydd mae Crist wedi profi popeth cyn I mi fyw. Mae Crist wedi cyflawni'r ddeddf, felly rydw I eisiau cyflawni'r ddeddf hefyd, gan fod Iesu Grist wedi gwneud e. A mae Iesu Grist wedi marw drosto fi. So mae hwnna'n dda. So, dwi'n mynd I siarad efo chi nawr ynglyn â gwahanol bethau. Mwynhau heilwen y prynhawn. Mae'n bron yn 4 o'r gloch. James O'Brien reacts to Labour's astonishing 33-point lead over the something Tories. Lenny. Just penawdau sydd yn yr algorithm yw hwn. Beth arall sydd yna? Marvin Gaye, Just Like Music. Nawr sut oedd yr algorithm yn gwybod mod I wedi prynu album caneuon cynnar Marvin Gaye am 25 ceiniog bore yma? Sut? Dwi'n meddwl I fi sôn wrth Tommy. Mae Marvin Gaye oedd un o'r 8 CD y brynwyd. Mae'n ddrwg gen I. 8 CD ac 1 CD oedd yn CD-ROM. O'n i'n meddwl mae music oedd I ar yr cartŵn animeiddiedig The Snowman oedd e. Ond CD-ROM oedd e'n rhaid na CD. A mae hwnna wedi fy arwain I at chwilio am y CD arall o'r Snowman a brynwyd, sef The Snow Dog. Prynwyd hwnna chydig fisoedd yn ôl. A dwi wir eisiau ffeindio fe, cos dwi eisiau I chlywed I oherwydd mae'n atgoffa I o'r Nadolig y bu farw mam 2011 a
dath hwnna allan, a oedd y music yn hyfryd. Dwi'n cofio crio pan weliais i hwnna ar ôl i mam farw. Ond mae'r music, a dwi'n mynd i chwilio amdano fe nawr, so yn y cyfamser dwi'n mynd i chwarae hwn i chi. Dyma Godspeed You Black Emperor. Ges i hwn am 25 ceiniog. Chydig fisoedd yn ôl hefyd. The car's on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt. And we're all so many drums with the radio on and the curtain drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine, and the machine is bleeding to death. The sun has fallen down, and the billboards are all leering, and the flags are all dead at the top of their poles. It went like this. The buildings topple in on themselves. Mothers clutching babies. They threw the rubble and pulled out their hair. The skyline was beautiful on fire. All twisted metal stretching upwards. Everything washed in a thin orange haze. I said, "Kiss me, you're beautiful. These are truly the last days." You grabbed my hand, and we fell into it, like a daydream or a fever.
Rydw wir, rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobi Honk Do Baby 22.10. Fy nhw yw Hugh. A rydw i wedi ffeindio Eurovision Song Contest Helsinki 2007. Newn ni glywed cwbl o ganeuon o hwnna. A hefyd Robin, Love for Love. Hynny just stwff dwi wedi chwilio am, dwi wedi bod yn chwilio am CD The Snow Dog, ond dwi wedi methu ffeindio hwnna. So dyma El Kiladi Ec Casina. Sa'n gwybod be di hwn go iawn, ond gawn ni weld, gawn ni glywed i. A hefyd o'r un self, cant o ganeuon dawns. A maen nhw gyd yn mewn ieithoedd sydd ddim yn hysbys i mi. Songs to Die For, Collector's Edition. Ges i hwn am 25 ceiniog hefyd, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod nhw gyd yna. So dwi'n mynd i dynnu hwnna allan yn gyntaf. Tra'n chwilio am The Snow Dog. Dyma gan... glywsoch chi hefyd hwn, sef Godspeed You, Black Emperor, sydd yn ardderchog. Falle ddychwelwn ni at y gan yna. Ond yn y clamser, dyma gan rif... Pain. Na, newn ni ddim hwnna, newn ni random selection. Come on, Hugh, gwasga'n random. Come on, mae'n eitha syml. Dim clear, random, right. Na ni, rif 4. Enw hon yw... क्यों खनके तेरी चूड़ी क्यों चमके तेरी बिंदिया क्यों खनके तेरी चूड़ी क्यों चमके तेरी बिंदिया क्यों चमके तेरी पायल क्यों खनके तेरा कंगना मेरी चूड़ी मेरी बिंदिया मेरी चूड़ी मेरी बिंदिया मेरी कामना हर अपने होश गवा बैठे हैं जब से मिले हो क्यों खनके तेरी चूड़ी क्यों चमके तेरी बिंदिया जवानी में ऐसा होता है तो खनकता है कंगना बजती है चूड़ी रब ने बनाई है जोड़ी हमारी क्यों खनके तेरी चूड़ी क्यों चमके तेरी बिंदिया
Mae rhaid fi stopio hwnna fyna oherwydd gymaint yw'r... Wel, y llawenydd i ddawnsio I gyfeiliant rhywbeth fel yna, mae'n anhygoel. Hollol wych. Da iawn, lot o hwyl fyna. Dwi'n meddwl mai dyna oedd Calas, nid Calas oedd hwnna, dyna oedd Ciwn Cance, Terry Chudi, Tumco na Fo Payeng, Alca Yagnik, Kamal Khan, Riales Serwani. Sgynna I ddim clem beth yn digwydd fyna, ond oedd e'n ardderchog. So, os ydych chi eisiau rhagor o gant o ddawnsfeydd, ganeuon dawns, ffoniwch fi ar Wpla22.10. Cysylltwch yna, blwch sylwadau. Newn ni gario ymlaen ar trywydd ethnig tramorol gyda dyma Eik Ciladi a Eik Hasina. Mae'r sellotape yn gryf ar hwn. Yma ni. So dyma nhw'n edrych fel mae grŵp I nhw. Felly mae sengl I fe. Sengl, mae'n edrych fel sengl. Manufactured by Super Cassettes Industries Limited, White House, Ansari Road, Delhi. Okay, music, Pritam, lyrics, Dev Kohli, Amitabh Verma. Gyda'ch ni gweld ar hon. Newn ni edrych sawl can sydd ar hon I ddechrau. Oh, mae'n anodd dweud. Gyda'ch ni weld. Ma ni, newn ni ddechrau. Sawl can sydd ar ni. Oh, dear. Dim ond, na, mae yna 10 can ar ni. Okay, newn ni fesur llwyddiant pob can ar ôl 30 eiliad. Boom, shaka bang, ground people I want. Reggaeton style. Yeah, man. Y'all been listening to this. Chuck it. Time for love. Let's party. Get on top, girl. Be naughty. I'ma like it. Your body. Bring it up, bring it down. Let's party. Time for love. Newn ni ddim boddran rhan dwi ddim yn meddwl. Dyna ni. Mae hwnna'n mynd nôl ar y silff ucha. Mae'n rhywun wedi gweld y ffilm yma. Dwi wedi gwylio fe tua 10 yn ôl. Pryd dath e mas? Dath e mas 2008. Ffilm dda. Dwi'n mynd I chofio hi. Na I wylio fe rhywbryd eto. Na I adael e mas I fi. Dwi'n gwylio fe. Dyma Robin a Live for Love. Rydych chi'n gwrando. Oh, hang on. Mae'r sellotape wedi stopio. O'n i'n trio bod yn slinky fyna, ond mae'r sellotape wedi fy rhwystro. Bron i'r John Peel ddod mas fyna. Ond yn hytrach, dwi'n nawr yn peelio'r sellotape. Come on, Hugh. Oh, dude, ddim yn radio dan ydi. Reit, tra bod fi'n straffaiglu gyda'r tab selo, newn ni rando ar ddysgu yn pa wlad newn ni rando arni, bobl. Andorra, Albania, Armenia, Austria, Bosnia, Herzegovina, Belgium neu Bulgaria, Belarus, Swister, Cyprus, Weriniaeth Siec, yr Almaen, Denmark, Estonia, Sbaen, Ffindir, Ffranc, Georgia, y Deyrnas Unedig, Groeg neu Croatia. Dyna chi'r rhestr o'r caneuon ar ochr un, y disg un. Gadewch ni wasgu'r botwm I weld pa botwm ar hap, botwm random. Beth ni wedi gael? Beth ni wedi gael? Ni wedi cael rhif 3. Whoops, ni wedi cael rhif 3.
Armenia. Why? Baby, tell me why. There's someone always say goodbye. He should never die. All I ever do is watch over you. I only wanna guard every beat of your gentle love. You can see, you can come to me, depend on me. Anytime you need. Reit, be chi'n feddwl? Tas yna filoedd o bobl yn gwrando arno fi nawr, fyswn ni'n rhoi pleidlais i chi barhau ar dan neu ei dileu. Rydw i wedi dewis ei dileu. Rhaid dileu'r gan. Dyma Robin a Live for Love. Pa mix gan i weld? Gan i weld pa mix fydd hi, cos mae yna 4 mix ar y CD sengl hwn. O, mae yna 5 mae'n ymwneud, felly dyma rhywun 5. Thank you, Robin. Mae Robin ar Wpla Bobby Hoctw yn rhoi cariad I mi. Diolch, Robin. Love for Love. Yn hytrach na'r Prince ar gan Live for Love. Oedd ar yr album. Be oedd enw'r album de? Mae dy fi ar gyset yn y garage. Ai 7 oedd e, neu symbol oedd e. Sa'n cofio. Ond mae yn cynnwys y gan ola, sef Live for Love, ar yr album. A'i ole, allai fynd i'r garage I ole, yn chwarae fe ar Wpla 22.11. Na, dim 1, 101 fydd hi. Sef ar ôl hon, sef Wpla 22.10, bydd e'n troi'n Wpla 22.11.
101, a wedyn bydd y nesa'n 102. Dwi'n meddwl mai dyna sut mae'n gweithio. Gan mai Hydref yw'r 10 mis. Rhag ofn bod gennych chi ddiddordeb. So dwi nawr wedi methu a ffeindio dy Snow Dog. So dwi'n mynd i anghofio am y dasg yna a dwi'n mynd i ymlacio. A be dwi'n mynd i wneud yw dangos, mae gennau foxes sydd yn llawn CDs, okay? Na i ddangos nhw i chi fan hyn. Dyma'r unig un allai dynnu oddi ar y shelf. Mae pob un arall wedi ei cau fewn gan y bocs arall sydd ar ei benne. So dyma'r bocs. So dyma'r bocs allai ddangos i chi. Dwi ddim yn meddwl bod y Snow Dog yn hwn, okay? So mae gennau CDs fel yna. Dwi'n mynd i ddangos rhain i chi. Mae rhain i gyd wna i law. Dyma un. 25 king ag yr un. A mae... Cynnion ar hwn. Gadewch ni chwarae. Gadewch i ni chwarae. Does dim ots da fi am y busnes hawlfraint. Hynny yw, mae rhai o'r... Yn diweddar, mae yna un fideo wedi cael ei dynnu lawr o Brydain. Mae egluro mwy wedyn. My fire extinct, my forge decayed. By the side of my bench, your times is laid. My anvil and hammer lie gathering dust. My powerful bellows lost in their thirst. God's no taste in speed. To a blacksmith's prayer I will lead. Those burning sparks, they scorch the dirt. They lit the sky, fell to the earth. I smelt and forged, fused and bent. Right, gan Elisa Carthy, Mr Magnifico Monitor Mix Version. Mae hwnna'n para 6 munud 17 eiliad. Roedd hwnna'n swnio'n dda. Hi yw merch Martin Carthy. Dwi'n yn gwybod llawer amdano fe. Dwi'n yn gwybod yn ddyn o'r sîn werin yn Lloegr yn ystod 60au ac ymlaen. This is Proper Folk 2 yw enw'r CD hwn, sef rhywbeth sydd wedi dod efallai o gylchgrawn gwerin. Ni wedi teithio nawr, dewch ni weld beth oedd cystadleuaeth Eurovision yn swnio fel yn y flwyddyn 2007.
dyna yw ymgais Rwsia I ennill Eurovision 2007. Dwi ddim yn siŵr iawn lle ddethon nhw. Googlwch neu bingiwch os ydych chi eisiau gwybod beth ddigwyddodd iddyn nhw. Doedd e ddim yn dda iawn. Wrth I fi chwilio nawr ar yn y silff swyddogol a'r silff o CDs newydd, mwyaf diweddar, sylweddolais I bod gennai 2 gopi o the Bombay Bicycle Club. Nawr, dwi'n drysu rhwng y Bombay Bicycle Club a the Two-Door Cinema Club. Bombay Bicycle Club a Two-Door Cinema Club. Dwi'n iawn? So, bydd hwnna yn mynd nôl i'r siop elusen. Felly mae pawb yn ennill. Dyma Ray Montagna. Hoffwn I glywed hon. Dwi ddim yn meddwl bod i'n mynd I hoffi hon. Gewn ni weld. A newn ni wasgu botwm dewis ar ham. Rhif 4. Narrow Escape. Sanari, nearly dazed in Lyura, dreaming of tropical sun. As Lady Rose lay sleeping, she knelt over him weeping, feeling the weight of his crime. It seems he cut a man down in a Tennessee town. He's just licking his wounds for a spell. But it won't take long for the boys to catch on. And soon he'll be running like hell. Ie, dyna Ray a Jennifer yn canu. O, mae'n drwy gen I, mae'r CD wedi agor. Peiriant wedi gwthio'r CD allan a wedi gwthio'r meicroffon trwodd hefyd. So dwi'n falch bod hwnna dy fi. Mae yn mynd I ychwanegu at rhywfaint o chwilfrydedd sydd dy fi. Hwnna'n atgoffa fi o Ystrydeb gan the Bois a Steve Eves gyda Gina Williams. Beth oedd enw cywir Gina? Beth oedd enw hi? Oedd hi mewn band funk Cymraeg o'r enw Gina. A oedd hi'n canu cefndir efo Steve Eves. No, beth oedd hi henw hi? Dwi ddim yn cofio. Dyma ferch oedd yn canu adeg Brit Pop. Enw'r ferch oedd... Beth oedd enw'r ferch? Enw'r ferch oedd... Louise Wenner. Louise Wenner. Dyma indie pop. She's a movie star arrangement, got a touch of Batman in her face. She wears suits and buys him flowers, smokes his cigarettes and bakes him cakes. He says, oh, I love you, but I'm not sure I trust you. You seem strange to me. She's got blue eyes and she's lovely. Reminds me of the girl with headaches. Got an automatic
active license, reads with Dostoevsky's household notes. He says, I like you, but I'm not sure I trust you. You say strange to me. How come everyone says that's not attention to my detector? Thousand housewives is and every time she answers yes, the neighbors always walk the protest. She's going around in circles like this. She's got long hair, she's ugly, got a touch of Einstein in her brain. She wears black clothes, but she's cunning. People say she's easy, all the same. He says, I love you, but I'm not sure I trust you. You say it's strange to me. How come everyone suspects I'm attached to a lie detector? I watched it as it housewives this and every time she answers yes, the needles on his body are the letters. Just go around in circles like this. Took 1,000 cliches just to start it to the mouth and stuff, but I tape recorded his ego broke. So Chris Borden start you Okay, rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobi ac yn gwylio y casgliad o CDs sydd wedi cael eu cadw ar gefn y silff waelod, sef rhai fydden ni wedi tybio. Doedd gennai ddim llawer o ddiddordeb i'w clywed, felly wrth gwrs gan fy mod i'n berson sydd yn ochri gyda'r tan gyflawnwr, o dyna drueni. Un nodwedd yn ffodus o brynu recordiau o'r siop elusenni yw eich bod chi'n prynu llwyth ohonyn nhw am 25 ceiniog yr un. A ti'n agor y cas a does dim CD gan Lana Del Rey yn cas. Dyna drueni. Dwi ddim wedi rhoi e lawr, na ddo. Na ddo, dwi ddim. A dwi wedi dweud wrth y staff yna, yn anffodus mae pobl yn tueddu i ddwyn y CD. Nawr am 25 ceiniog, fysach chi'n meddwl bod gynnyn nhw fwy o awydd i roi arian am fargen, ond dyna ni. So, maen nhw'n, dydy hwnna ddim dy fi. Bydden ni wedi hoffi clywed hwnna, oherwydd weles i fideo o Marina yn dweud bod hi wedi cwrdd â'r ferch yma am y tro cyntaf ers 5 mlynedd. A bore yma roeddwn ni'n gwylio fideo gan Days of Noah oedd yn dweud am effaith diwylliant da ni'n archwilio, neu'n sgimio ar wyneb y diwylliant hynny sydd yn creu cymdeithas sydd yn arwynebol, narcisisaidd, narcissistig. Beth bynnag yw ystyr hwnna, wrth gwrs, ond dyna diben yr fideo gan Days of Noah. A fe'n ardderchog, oedd e'n astudio'r pwnc yn fanwl, bron yn academaidd. Codi cwylydd arno fi am ymwneud a y fath dueddiadau. Ond rydyn ni'n byw yn y byd, felly mae rhaid i ni fod yn ymwybodol o bob peth, o bob ongl. Felly dwi'n mynd i chwarae nawr can o album Portamento gan The Drums. Fel welswch chi ges i 3 ohonyn nhw, neu 4 ohonyn nhw. Ti'n blwyddyn nôl. Enw'r gan gyntaf yw Book of Revelation. Mae'r clawr yn eitha freaky hefyd. So mae eisiau ystyried beth yw goblygiadau hwn.
gwrando ar Wpla22.10, the drums a chan o'r enw Book of Revelation. A mae e'n dweud, y canwr, sef Johnny Pierce, yn dweud, wel, fe glwsach chi glywed o fe. I've seen the world and there's no heaven and there's no hell. I've seen the world. Sef just beth oedd John Lennon yn dweud, siwr o fod. Yeah. Well. Mae yna. Mae yn dweud hefyd. O, na, dim pwynt. Dim pwynt. Reit, mae eisiau. Dyma'r canlyniadau pêl-droed hyd yn hyn. Yn amser nawr, mae tua 10 munud i fynd cyn diwedd y gêm. Na, 20 munud i fynd cyn y gêm. Chwarter awr efallai. O, mae Everton yn curo 2-1. Mae Lerpwl wedi sgorio 3 gol yn erbyn Brighton ar ôl i Brighton sgorio 2 yn ei herbyn nhw. Newcastle 4, Fulham 0, ond mae Fulham wedi colli 1 o'r cae ar ôl 8 munud. Record ar gyfer y uwch gyngrair. Peth da nad wyf yn gallu treithi am ori ynglyn â pêl-droed ynde. Os ni ma am ori yn treithi am yr arian sy'n cael ei gyfnewid. Mae Everton yn ennill, wel, ardderchog. Be mae Caerdydd yn sgwni? Diolch ni weld. All fixtures, diolch yn fawr, corfforaeth ddarlledu Prydeinig. Mae fel cael pwer wrth dyfysedd. Championship. Cadw City 0, Burnley 1, of course. Diolch ni weld. Prif sgoriwyd hwnna, siwr o fod 73 eiliad? Na, 48. Mae yna 13 munud ar ôl. Dewch fan, Caerdydd, sgoriwch 2. Sgoriwch 2. Nôl ni at yr beth arall sy'n digwydd. Os di Caerdydd yn colli, dwi wastad yn gobeithio bod gemau eraill yn gyfartal a wrth i ni edrych dim ond 2 o 3. Sheffield 1, Birmingham 1, Sunderland 0, Terfyn Gogledd Preston 0, West Brom 2, Abertawe 2. Ben Cabango, sgorias di? Na, wyt ti'n chwarae ar ôl dy berfformiad clodwew i Gymru yn ystod y penwythnos? Line-ups gyda'r ni weld, dim ond y goreion, dim ond y sylw gorau i chwaraeon yng Nghymru. Ydy, mae'n chwarae ar y chwith yn y cefn o 3. Hyfryd iawn, gobeithio ni Abertawe ennill. Rydw i'n cefnogi unrhyw dîm o Gymru. Pan oedden nhw'n canu, sefwch os ydych chi'n cysau Abertawe, roeddwn ni'n eistedd am o leia 2 funud nes i mi sylwi bod pawb yn edrych yn hirth arna fi. Treni nad o CD yn nghas a lana. Bydd rhaid i hwnna fynd yn ôl. Nid yn ôl i'r siop, neu roi yn ôl ar y silff. Gan obeithio gweld rhywbryd y CD. Ret, dyma ein can ola ni am heddi ar Wpla22. Dyma dyn nes i gwrdd ag ar y stryd tua 7 blynedd yn ôl. I enw oedd Henry Dingle. Prynes i 4 CD oddi wrtho fe. Dyma'r gan gyntaf oddi ar. La, how the inner space overflows. Ydy e'n chwarae? Ydy. Oh dear. Wel, mae'n ymddangos nad yw'r CD na wedi cael ei prosesu yn gywir. Felly driwn ni ein arall gan Henry. Avant-garde drummer wanted for a pop band. Yw enw hon. Neu Life is long and memory fragile.
Dyna ni. So, oes na CD yn hwn? Oes, mae yna. Mae yn dweud, my memories are such a soft cushion, or cushion without the H. It could be my memories are such a soft vision, cushion, cousin. Chi gewch chi benderfynu. Okay. Falle fydd hwn ddim yn gweithio chwaith. Okay, rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobi Hocdw. Dwi'n falch mod i wedi cael y cyfle i estyn y CDs o'r corneli tywyll fy nghasgliad. Nes i fwynhau hwnna, mae rhaid fi ddeud, ond dwi'n siŵr os wnaethoch chi. Felly, dear, dwi wedi cadw'r cases yma hwn dal allan. Felly, dyma'r piano gan Michael Nyman. Nawn ni chwarae hon er mwyn i chi gael ymlacio. A mwyn i fi gael rhoi hwnna nôl yn y case.
Okay. In Milan Kundera's novel Immortality, one of the characters renounces the piano and takes up singing. When I play the piano, I sit facing a foreign, unfriendly object. The music doesn't belong to me, it belongs to that black instrument facing me. But when I sing, my own body changes into a piano and I turn into music. In the piano Ada, Holly Hunter does not speak and therefore cannot sing, but when she plays, the piano turns her body as she turns into music. My role as composer was to invent Ada's soundtrack. The music that belonged to her, not to the film. The music that belonged to her, not to the film. Rather than merely stringing together a succession of piano pieces to be trotted out mechanically when the script demanded, it was imperative for me to provide Ada with music that she, as it were, created for herself as each occasion for playing, for speaking through her music arose. Each time Ada plays, she does so for a different purpose, to express a different emotion, to speak differently. Most strikingly as the deal, the dialogue, the sexual relationship with Baines, Harvey Keitel, develops during the supposed piano lessons. Ada's musical repertoire should therefore appear not to have been learned by her, but to have been invented by her. At some point during the writing of the score, it became evident that my role was to compose in 1991 from a post-experimental, post-structuralist standpoint, the music of an inspired, committed amateur, maybe involuntary, composer of the 1850s. Dyddiad diddorol, 1850, Dyddiad diddorol iawn. The script and the background to the narrative provided highly suggestible clues for making the piano score site-specific. The historical setting obviously conditioned the direction the language of the music would take, while Ada's fierce independence and her status as untutored composer allowed me to avoid pastiche and to simultaneously write music that was ahistorical. If her music sounds incorrect for its period, it is because I conceived her as having the wildness of imagination to make a music that was only possible to have written in the last decade of the 20th century. And since Ada has been shipped to New Zealand from Scotland, it seems appropriate and logical for her music to grow not from what she may have heard in drawing rooms, but what she may have heard on the streets. Scottish popular and folk music. And the crucial clue was found in Aunt Morag's description of Ada's playing as strange, like a mood that passes onto you. You have a sound seep inside of you is not at all pleasant. To have a sound seep inside of you is not at all pleasant. But Ada could not become the piano, and the piano could not become Ada unless Holly Hunter had the ability, intensity, vision, and musicality to take my notes and turn herself into the music. Holly's technique as a pianist was accomplished enough for her to cope with everything I wrote for her without concession. But what was crucial is that she discovered passion, poetry, tenderness, sensuousness, intimacy, and restlessness in the music, which many other more professional pianists may not have looked for, let alone found. Holly made the piano and piano music belong to her. Holly made the piano and piano music belong to her, and therefore to Ada, and therefore to the film. My own performances of the music have been gratefully influenced by hers. And now to my Catherine Finch o'r album Egedd Perodig Saith. A dyma gan Hap
ble mae'r botwm hap. Dacw fe. Dyma ganrif 6, sef Tryweryn. Yes, mae ddrwg gen i, chwi wedyn wir, mae Caerdydd wedi sgorio yn erbyn Burnley yn y funud olaf gêm Caerdydd 1, Burnley 1. Hefyd, mae gyda ni fynd at y gwasanaeth corfforaethol. Mae Abertawe hefyd wedi sgorio. West Brom 2, Abertawe 3. Preston Gogledd diwedd wedi methu sgorio yn erbyn Sunderland, sydd hefyd wedi methu sgorio. Sheffield a Birmingham, ond gêm gyfartal hyd yn hyn gyda munud a hanner ar ôl. A da i gweld Norwich yn ennill unwaith eto. Ond i'n meddwl mae Tryweryn Mike Stevens yn hwn o'n mynd felly. Yeah. Hello. Right, dyna ddiwedd y rhaglen. Mae Lerpwl 2, Birmingham 2 yn dweud y cyfan. Hwyl fawr, ond i'r Wpla22.10. Mynwch gyfiawnder. Plygwch.